magazine Habari za Kwetu TV. Tupo tena pale kwenye kipindi chetu, kipindi kipendacho, kipindi ambacho kila siku unachokifuata kwenye runinga yako, kipindi ambacho unakifuata kwenye website zetu za YouTube unafuata. Leo tupo na msanii maarufu, tunataka tugundue, je, Bukavu, filamu ya Bukavu inawapatia nini wasanii wa Bukavu? Je, wakongomani wanapokeaje watoto wao wakikuwa kwenye game ya filamu yao? Leo tuna msanii maarufu tuko naye hapa. Wewe mwenyewe utamgundua kwa sababu tuko tayari naye kabisa. Hapa tunafanya kila kitu kwa sababu unapoangalia Bukavu filamu zilivyoanza, watu walikuwa wanafikiri filamu ni ndoto, lakini kwa leo filamu tunaona kweli zinaenda na mvuto wake, kwa sababu kiangalia hata pia gisi wasanii wanavyopendeza, wewe mwenyewe unaangalia kweli kuna mahali wanapoenda. Je, tunataka kujua kama kwenye sanaa kule kwenye filamu ndio kwenye kunakuwa shamba ya dola au kule kwenye filamu kunakuwa shamba ya nini? Kwa sababu wengi vijana wengi, wadada wengi, wa baba wanapoingia kwenye filamu walikuja na maisha ambayo haikuwa mazuri, lakini wanapoingia kwenye filamu wanakuwa wamebadilika kila kitu. Leo tupo naye, karibu. Je, tuambie unafanya kazi gani leo? Kwa kazi mimi nafanya kazi ya sanaa. Niko artiste cinéaste wa Villa Bukavu. Je, unaweza kutuambia umezaliwa wapi, unaitwa jina gani, na baba yako mzazi, mama, mtililizo wote wa familia yako? En fait, mimi nilizaliwa tu hapa Bukavu mu 1990. Niko mtoto wa Madame Anastasia na baba yangu anaitwa Jacques. Nilibahatika kuzaliwa mu familia ya batoto ba kenda, na mbale ba kenda mimi niko watatu. En fait, maisha ya sanaa nilifurahia sana na ni vision yangu mimi naoka nao kila siku, surtout cinéma. Et c'est pour cela nilijilancer mu maisha ya cinema, na wazazi wakanunga mkono kwa ile kazi yangu yenye mimi peke nilipenda. Hiyo. Je, umeshaigiza filamu ngapi? Je, ni filamu gani ambayo uliigiza ukalisia mwenyewe kabisa imekufikisha kwenye kiwango chako? Kwa sinema nilishacheza filme za mingi sana hapa Bukavu, lakini muzile filme zenye nilicheza za mingi mko zimoya zenye zilikuwa feki kufuatana na production yenye ilikuwa ngaliki chini, lakini huko sinema moja yenye nilicheza na ikapandisha kabisa mpaka sasa hii kila mtu kwenye mimi naposha pita na pata jua msanii anapita. Na filme ile ilikuwa filme Divorce, na mu filme Divorce nili act kama vile David mwele filme Divorce. Na ndio filme moja nilicheza hapa Bukavu yenye nilipatia jina, na mpaka hivi mimi nampigia big up sana producteur wangu kote kwenye iko sai Theodore Bizimana, bila msalimia big up kwa filme Divorce yenye ilituma na nifanya mie kama gisi niko sai mu area ya Bukavu ya sinema. Je, ni chakula gani unayoipenda kula katika maisha yako? Chakula yenye mimi napendaga sana ni chakula kushangaza. Surtout mimi maisha yangu, ma preference yangu, ma cereale mimi napenda kwanza maragi sana. Maragi, haisipita juma moja sikule maragi. Mimi napendaga sana. Iko repas préféré yangu sana. Ma legume mimi mtu napenda ile legume yenye banaita bishogoro. Bishogoro ni legume yenye mimi nafurahia sana kukula. Na ukienda mu vingine ni samaki ya moshi, ile samaki ya moshi unakausha kumoshi. Mimi napenda ile sana. Itakuwa ile mtu. Nilijilancer mu film usapita miaka mu 2007 ndio nilianza carrière yangu ya cinéma, après avoir kufanya ma étude tout ça. Jikuta ke mtu anapasha soma ndio kwa kuongeza kitu mkichwa, lakini sanaa ndio yenye kumumia. Et c'est pour cela mu 2007 nikajilancer mu bitu ya cinéma mpaka hivi tuko. Je, una mpenzi ambaye anayetakasa roho yako kila siku kama vile mchana, kwa sababu tunajua nyinyi wasanii mnakuwa na wanawake wengi sana? Je, kweli unaweza kuwa na mpenzi na unaweza kumtaja jina lake hapa kwenye media? Mpenzi esikosa, na mpenzi mwenye mimi napenda sana, na ananipenda kabisa. Lakini jina yake mie peke ndio mimi naiweka kwa roho yangu. Si lazima kila mtu ajue, ila yeye peke kwenye iko. Anapokea hiyo na upenda sana. Yaani unapokeza dunia nzima? Dunia nzima. Yaani hauna mpenzi?
Napokea dunia nzima kama wapendo wangu paske wote wananiona. Lakini na mtu mmoja mwenye mimi napenda sana mwenye kwa moyo yangu. Na yake hii. Je, ni kitu gani ambacho unaweza kuzungumza kuhusu watu wanaosema kuwa Bukavu hakuna filamu, Bukavu kuna mateatri? Kitu kimoja nitasema pale ni watu wa Bukavu biko ignorance kabambi sana. Kusema ke Bukavu hakuna film. Bukavu ko film tena za mzuri sana. Le problème est que bal profiter kwa kuanza ona ile mafilm ya théâtre mbele, et c'est pour cela qu'il a filmé ina pasha toka Bukavu na zania ke ni théâtre. Mais réalité nyeko ku terrain sai iko tofauti. Na mina alika batu yote sai mviko mu ville ya Bukavu ikwe en dehors ya ville ya Bukavu fuatilia film zetu za Bukavu parce que tout ça quoi pas meilleur. Et c'est pour cela ma film za Tanzanie ça dominé hapa kwetu par rapport à cette zingine za kutoka mambali atu consommer ma produits locaux zetu juu ya mabitu tout ça kisi kutoka ma étranger. Mais tunakuya kwa kasi, tunakuya tena kwa nguvu yote. Sinema iko Bukavu tena saki zile zingine zenye mnaona kama pays étranger, Nigeria, Tanzania, sijue wapi ilisakuwa. Ndoto zako ni nini na msanii gani wa Afrika unaweza kwenda mkutane naye? Ndoto yangu inakuwa kama moya msinema. Mais un jour mina revaka na mimi nicheze na msanii wangu mwenye mimi najisikiaka ananiingiaka kwa act yake. Na ule msanii sio basanii bawili. Ila ni msanii wa mwanamke. Ni msanii mwanamke na ule msanii wa mwanamke anaevolue mu Nigeria. Mimi najisikiaka kwa act naye ila jina njoo inanipotea kidogo, ila kwa muda si mrefu nitakumbuka jina ndamwambia ili mfikie. Huyo msanii anajua kaniingia sana kwa act yake. Mais un jour mimi naprefer kufika na mimi kwangu ya kumove naye sinema, ila mimi namfurahia sana. Lakini ndoto yangu ni moja kwenye sinema, na mimi siku moja nikuwe sagisi wale wengine bakteria wenye wanavuma partout au monde, malgré tungaliki na consommer pouvoir yetu hapa kwetu Bukavu, lakini un jour na mimi napenda nijulikane monde entier. Na nini kitu kimoja kitatuma mimi najulikana kule kote ni nguvu na kasi yenye nakamata hapo kazi yangu na samani. Ni hela ngapi unazo kwenye benki? Sijui kwa sababu wasanii wengi tunawasikia au mnakula bata tu, unapata hela unakula tu. Hauweki benki, hauweki akiba. Tuambie. Kwa sasa hii kimaisha kusema kweli gari njoo hayakuwa. Sina gari, lakini mimi najua combativité yangu yenye niko na combattre sana mwa hii area yetu ya sinema ya Bukavu. Kesho yake nina imani ke ndapata gari. Na tena ndapata marque yenye mimi na prefer sana. Mimi najua espoir ke ndaifikia hapo. Na ile kitu ya compte ndio niko na compte bank, mais haina hela nyingi sana. Inanitoshelea mimi mwenye naye. Haina mingi ila inatoshelea kunipeke, ila nina compte bank. Je, ni kitu gani unachokichukia katika maisha yako? Kitu kile mimi nachukia sana maisha yangu, sipendi mtu mnafiki. Sipendi mtu wa kusema bongo. Mimi nachukia naka na wale watu sana. Mimi napendaka tutumike na wewe uko muwazi na mimi niko muwazi kwako. Tuoneshane mazuri na mabaya ili tuendeleshe kazi mbele. Ila ukishakuwa muongo, ukishakuwa mnafiki, wala hataelewana na wewe. Lakini ukikuwa mkweli, na mimi ndakuwa mkweli kwa kishanikoroga na mimi nakoroga. Ni filamu gani mpya ambao uko naandaa? Filamu mpya yenye niko naandaa sasa hii inaitwa Messe Noire. Na Messe Noire ni sinema yenye mimi najua kila mtu ataona na anapenda. Messe Noire ni historia mzuri. Messe Noire ni film yenye iko na tayarishwa na bakteria wa mzuri, na mimi najua kitapendewa fasi. Hiyo ndio sinema mpya yenye niko na tayarisha kwa sasa. ANC Magazine, habari za kwetu TV.